thawai khubak ta haptuna nongmada changdraba yadraba pot chai puduna lakniba driver noneda police na phubire haina social media da thagalakhre mari lenaba singna athuba matamda miyeng sangbinaba appeal tawrakle Kuki Council na Meitei da Sengdorakhre National Highway to Imphal Dimapur lambi gi matangda handak thokiba statement gi matangda lana claim tawriba amadi artha handokliba asigi matangda Kuki Council KZC-na Meitei da wafam khara Sengdorakhre Kuki Council gi chairman Helen Thanglet na thadrokpa serol asna hai KZC-na National Highway 02 hangdoklagani hana declare tawkhide Meitei amasung Kuki community gi marakta thokliba irang asigi matangda karigumba makhal amata gi settlement natraga yanaba leitribana Meitei animaktagi kanagumba amata karigumba circumstance amatada buffer zone laloidabani buffer zone respect tawgadabani haina KZC-na warning tawri mase indrabadi fataba thodok thotuna santi amadi security gi phibam pharakloi aikoina hairiba settlement asigi na thainaba natraga artha lana handokpa se kanamongda condemn tawi asigumba sina yamna sensitive oiba matam asida kaisuna tabada confusion thokangane Meitei prajana hairiba asumbasinga sikhangjinduna daita laina thabak tawbiyo hairi Meitei singda aeroplane gi atomal concession pigadabani haina KKL na phongdorakhre haukiba kumja 2023 gi May 3 dagi Kuki militant singna horakhiba irangna ngasi phawa Manipur gi miyam maru oina tampakta khundariba Meitei singna hena awaba saitheng mayoknari irang sina maram oiraga Manipur gi highway singda Meitei singna sathoka sinda athengba piduna leiri maram sina tampaki Meitei singna mapalam chatpada nongthaki lambi khakta da siznaduna lakle masina maram oiraga tampaki miyamna mayoknariba awaba sing asigi Kanglaipak Kanbaluk KKL na Central amadi State Langakta Highway sing hangdok tripa phawba Meitei singi oina aeroplane gi atongmal concession pigadabani haina taksilakle adobu ngasi phawba pakhum amata fangdre haina KKL gi General Secretary Luwangsa yu ngaukhai lakpagi cherol amana phongdorakle cherols na makha taraduna lupsina haijakiba wafam thabak oina pangthoraktabadagi kumja 2024 gi December 13 ta High Court of Manipur da Meitei singda aeroplane atongmal concession pigadabani haina petition ama file tawkhe adubu ngasi phawba case asigi wayal phangba ngamdana leire government gi paukhum amadi court ki wayal ngaibada Meitei miyam di kangsi bana han khagane Indian citizen ama oina masagi constitutional rights stand bada asuk yamna wahanba sakna khanghanba se Indian citizen ama oirubagi kanaba karino hanglakle asumba wayal piduna asengba asumba pothoktuna miyambu nungai hangadaba law court na asuk yamna delay tawba amadi miyam gi wakat thawai bidrabadi karamna lebak mara tapkane thasigi 19 da lup asina court file tawjakhiba case ki hearing thoi numisida miyam humna apunba kholaw lauduna asumba phangnaba honamina si haina su phongdorakle illegal immigrant amadi drug cartel di lammaset amata piroi hana birena phongdokre Manipur da leminari tribe kontra mari nungsi sanana leminari amadi leminakhigani adubu illegal immigrant amadi drug cartel da di lammaset amata piroi masigi principal asida phurakhre amato ina lemina si haina ExCM and birena phongdokre liangmai Imphal market ngarang tera kaithel da leba idol club campus da ExCM nongthomba birena lusingbuna hangdokre liangmai Imphal market committee na sinduna pangthokiba thoramadu da chief guest ki warol piraduna en birena high state asigi oidiba phiba masina mimang thoktuna function na chingba si kya saruk yadrabani adubu ngasigi thoramasidi yamna maru oiba thoramni mau kaithel hangdokibagum Imphal da liangmai kaithel hangdokpa si nungaiba phawi ahana high liangmai sing asi aikhoiga yam nakna tai puarida thadoknaba yadaba ama oi aikhoigi chiraba tanjada liangmai furumna tholak press statement adu kawba yaroi Meitei singi thuna kawganba mi usit thawoidaba khara leiriba si thadokpa ngamlabadi aikhoi yamna phagani chiraba luraba tanjada aikhoi gi damakta lepa ngamba adu marup kawi silnaw kawi habsi kawgumse chiraba tanjada thairaga chenba sing adu marup nate silnaw nate haina su phongdokhe Modi government na drug ki khudong thiba mayok naba mapung phana muthatkane haina Amit Shah na phongdokre India ki leimaidagi drug ki polam khudemak Narendra Modi ki government asina mapung phana muthatkani haina Union Home Minister Amit Shah na phongdokre New Delhi da pangthokhiba leba asigi state amasung union territory khudemak ki NNTF Anti Narcotics Task Force ki makok singi bifam da wangangladuna Union Home Minister Amit Shah na hai drug lalonba singi mathakta chathaba thaba ase hongdokpa mathau tare madu oirabadi lakadoribu numit singda hena mai pakpa ngamlagani NCB Narcotics Control Bureau na sinduna ngarang
ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ 2047 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯄꯥꯝꯃꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ 2047 ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯅꯤꯡꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯣꯏꯗꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ, ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯗ꯭ꯔꯒꯇꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜ ꯃꯈꯜ 3 ꯂꯩ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯌꯣꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯗꯨꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯇꯧ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯟꯅꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 4,333ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯕꯥꯃꯣꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯦꯖ 2 ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯕꯥꯃꯣꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯦꯖ 2 ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤ (KIA)ꯅ ꯕꯥꯃꯣꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯦꯖ 2 ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ KIAꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯕꯨꯅꯥ ꯏꯔꯥꯋꯥꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ 253 ꯁꯨꯕ ꯏꯟꯐꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯡ ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁꯤꯡ KIAꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅꯕ KIAꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯜꯂꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 31 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯔꯥꯋꯥꯗꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀ ꯁꯝꯅꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤ KIAꯒꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯖ ꯇꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯈꯥꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 65ꯗꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯖꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ KIAꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯕꯦꯖ 2 ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯒꯁꯠ 1ꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯍꯤ ꯀꯌꯥꯗ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ KIAꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯥꯒꯁꯠ 5ꯗꯁꯨ ꯕꯥꯃꯣꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯖꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯍꯤ 38 ꯊꯨꯡꯂꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ 366 ꯁꯨꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯂꯔꯤ ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ KIAꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯥꯒꯁꯠ 25ꯗ KIAꯅ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ 236 ꯁꯨꯕ ꯏꯟꯐꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯕꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ नाइजेरिया लानमीने इस्लामिक स्टेट की फाइटर 9 हाथख्रे हाइरी। नाइजेरिया लानमीने इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस की मथक्ता लुमदुन लांदा चत्थबदा इस्लामिक स्टेट की फाइटर 9 हाथख्रे हाइना नाइजेरिया लानमीगी माइकेदगी फोंदोरख्रे। खुद थोनबगी थौदो अदो हाउकिबा निंथौकाबदा लेबा अदोगी ब्रोनो स्टेट की बागा क्रॉस कावा रोड की कारेनगी वामनाक्ता थोकिबनी हाइरी। थौदोक थोकफम अदो मतम पुनमक्ता इंसर्जेंसी सिग्ना नाइजेरिया की लानमीगी ऑपरेशन दा अयर अपन पीनबगी पांदमदा टारगेट तौदुना लाखिबनी हाइरी। मपू लेतबा हुइसिंग उबगा कापु हाइबा ऑर्डरना चरांगनबा थोखले हाइरी। अरुणाचल प्रदेश की वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की मखादा लेबा बेने विलेज अथॉरिटी सिंगना लौखिबा वारेप अमना स्टेट असिदा चावना चरांगनबा थोखले। बेने विलेज अथॉरिटी की SGB हेड काउंट बुराना खुंगंग असिदा कोइसा चतुना लेबा हुइसिंगबु कापतुना हालु हाइना ऑर्डर तौखिबना अरुणाचल प्रदेश की मियामदा चरांग खोइरांगनबा पोकना हनबगा लोइनना होइसाउनरबा मियोय कियाना विलेज अथॉरिटी दा ऑर्डर दो हंदोकदबने हाइना तक्सिलखिबा लेखरे हाइरी।
ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯨꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯆꯠ ꯑꯋꯣꯛꯇ ꯆꯤꯛꯄꯗꯒꯤ ꯔꯦꯕꯤꯁ ꯂꯩꯅꯥꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯐꯦꯗꯔꯦलिज्म की मायोक्तनी हाइना एक्टर विजय टीबीकेना अमित शाहना हिंदी की मतंग फोंदोखिबा वाफम चैख्रे। एक्टर विजय की तमिलगा बेत्री करागम नत्रगा टीबीकेना हिंदी की मतंग यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना फोंदोखिबा वाफम सिंबु हिंदी ngang स्टेट सिंगी मथक्ता लोन अदु नमदुना चना हनबगी अमुहना चथरप होनबा अमने हायरदुना यूनियन मिनिस्टर अदुगी मायोक्ता अकना मोंगदा लेपख्रे। हिंदी नमदुना चना हनबदा माइथी खरबा मतुंग फावबदा यूनियन गवर्नमेंटना मदु नमदुना अमुका चना हननबा लेप्तना होनरक्ले हाइना टीबीके प्रोपेगेंडा अमसुंग पॉलिसी जनरल सेक्रेटरी अरुण राजतगी स्टेटमेंट अमा हाइखि। बीजेपी नतना पार्टी सिना लेंगाक पाइबा स्टेट सिंग हिंदी लोन गांगदबा स्टेट सिंगी मायोक्ता नमफु सिजननबा अमसुंग अकंगनबा लोन अमदा मरोयबा पिसिनबा असे फेडरलिज्म की मायोक्तनी हाइना स्टेटमेंट अदुना हाइखि। सेल्फ रिलायंट इंडिया दा हिंदी ना मरोयबा सगलोन अमा ओइ लौगने हाइना महाना पनखिबा हिंदी डे दा मागे स्टेटमेंट अदु अमुक हंदोकनबा अमित शाह दा स्टेटमेंट अदुना अपील तौखि। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट पुनमक लोन पुनमक अमसुंग लाइनिंग पुनमक कोनसिनगदबने मसिना लेबा असगी असुंबा ग्रोथ अदु पुरकनी हाइना टीबीके ना हाइखि। तमिलनाडु दा लेंगाक पाइरिबा डीएमके अमसुंग बीजेपी दा महाकी पार्टी की पॉलिटिकल ऑपोजिशन लाउथोखरबा पीबीके चीफ विजयना लोन अहोंगे पॉलिसी की खुथांगदा सेंटर हिंदी नमदुना चनाहनबा होनखिबा अदु हानादगी हौना थीना चैदुना लाखिबने हाइरि। थौना फना मियाम की इहुल खंगना लेबाक की थबक तौसी हाइना थमलक्ले। हौखिबा सेप्टेम्बर की 12 इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना पुंग खरगे खोंगचत्ता मणिपुर दा लाकलमलगा हनखरबा मतुंगदा स्टेट असि मियाम की मरक्तगे तोंगान तोंगानबा वाफम कियामुक फोंदोकनरक्लिबा सिना मरम ओइरगा महाकना मणिपुर दा लाकलमबगी माहाइना लमदम असिदा सही अनि हेलबा इरांग असि वारोइसिनगी तांकक अमा लेपथोकलमबा याय हाइना खनरंबा अदुगे मपुंग फाबा वाहनथोक लैतब्रा हाइबगी वाहंगसिंग नाक्तना लमदम मसिदा पुनिन निलबगुंबगी मोंगदा लेरकपगुम तौरी हाइबी याय। नाकल अमरमदना मणिपुर तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना हंदक इंडिया की पीएम ना स्टेट असिदा पुंग खरगे खोंगसत्ता लाकलमबा अदुबु मखल मखा कयागी मराल सिनारपसिना मरम ओइरगा हंदक की प्राइम मिनिस्टर के मणिपुर खोंगसत असिदा नेशनल पार्टी में ओइरिबा बीजेपी की लाइबक असि लमदम असिददि करी ओइगदरि हाइबगी वहांग कयामुक हांगनिंगाय ओइरकपगुम तौरक्ले। मणिपुर हौकिबा सही कयादगी ngasi फावबा लेबाक पाइनारक्रबसिंग असिगी मनुंगदा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सिंगना खरा हेना लिसांग सिदना लेंगाक पाइदुना लाखरबनि हाइबसे स्टेट असिगी मिया मरुइना मियाई चलबा मियोइसिंगना इखंगदा खंगनारमलगनि खल्ले। अदुगा ngasi इंडिया की सेंटर लेंगाकसु बीजेपी ना लुसिंगबा एनडीए लेंगाक लैबगा लोइनाना मणिपुर दसु बीजेपी ना 13 सुबा अमदि 13 सुबा मणिपुर असेंबली लेंगाकता लुसिंगदुना लाखले। अदुबु 13 सुबा असेंबली लेंगाकते सही अहुम फारकपदा पीआर लैरबसु एनिमेटेड सस्पेंशन की लेंगाक ओइबा मरमना मखाताना बीजेपी ना लुसिंगबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा 2027 की 13 सुबा मणिपुर असेंबली मिखल की ममांगदा सेमलकपा याबगी ओइथोकपा लैरिबा मरमना 12 सुबा मणिपुर असेंबली लेंगाक ओइरबा याय खल्ले। अमरोमदा मणिपुर रीजनल पार्टी यामना तेलबा सही खरगी लेंगाक लैखिबगा लोइनाना रीजनल पार्टी का सुंगसिनबा लेंगाक सु हौकिबा असेंबली लेंगा अमसु लैखरबने हाइबा याय। नाकल अमरोमदा मणिपुर लैरिबा सीएसओ सिंग कयामुकना हौकिबा अमदि ngasi स्टेट असिदा लेंगाक पाइरिबा सिंग असे बिजनेस पॉलिटिक्स ngakta ओइबा मरमना लंदम असिदा लेपाक मसा ताबा इकाई खुमनानिंगाय ओइबा लेंगाक अमता ओइद्रि हाइना खनरक्ले। मरमदि मसागी ओइजबा थीबा मसागी ता खनबा मराइपाक मरमदमगी खनदबा सेंजा थुमजाना हारबा लेंगाक ओइबदगी स्टेट असिदा चाही अनि हेलबा इरांग असिना मतिंग थोकना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम कायदनबा थमनबा अमदि इंडिया की लोगे लोइनाना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मायक थबक तौरिबा सिंग सैराक पीद्रबा ngasi इंडिया लेंगाक की थौंग यानिंगति हाइदुना मथौना फना एमएलए की फमदगी पोथारगे हाइना लावबु ngamdaba singna ngasi mak स्टेट असigi एमएलए सिंग ओइरि मरमदुना मथौना फना नेशनल पार्टी सिंग की थौंगी मायक लमदम असigi दमक खल्लगा मियांग की इहुल खंगना तेबा की थबक तौसे हाइना थमलक्ले। ngasi su wangkhaidagi maw naha ama anga unabada rimsta leikhidre हाइरे।